IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Itantandudo ti Environment and Natural Resources Office ti Gobyerno Probinsyal ti Kalinisan Program karay ti tunggal barangay iti intero a probinsya. Segon kani Mr. Joji Jimenez, Environmental and Program Officer, karay ti bulan ti Hunyo ket maselebraran ti Environment Month. Inyo unay na, maangay ito ti simultaneous cleanup drive ken tree planting. Babaan na, iti koordinasyon na iti liga ng mga barangay. Inayon na, tinawa na may saysayang kap tinasaw a programa, rason na gut-guti-guton na da iti kaprobinsyaan na makipaseta iti panang protehir iti aglawlaw. Dito bulan iti June, isagsagana mi dito Environment Month celebration. So, may sa pa iso tayo kandak pa ijay kasi we want to collaborate with the Liga ng mga Barangay. Kasi namin, syempre there will be a tree planting activities that hopefully adan tutudtudunan that we want to conduct tree planting with the Liga ng mga Barangay. Can syempre every year every month of June ada dito simultaneous clean up drive. So nga naibagak pa itat tayo dyan meeting tiliga nga naman pa digiti barangay kita ada dyan kalinisan program da kita siyempre dito ito bulan iti June tapnukas paset iti awareness tayo adan to siguro met maangay nga simultaneous clean up drive of all barangays iti probinsya ti Ilocos Norte. Kabayatan na, malaksi di kalinisan programa kat maramnama nga mairubwat pa yan iti palita basura program iti koordinasyon mutlaang iti liga ng mga barangay. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.